Men adım Abu Bekir Qasim, 40 yaşta. My name is Abu Bekir Qasim. I am 40 years old from the East Turkestan. I stayed in Guantanamo Bay for 4.5 years, and I have now been in Albania for 3 years. Şimdi biraz iyi oldular. When we first came here, people were a bit afraid and suspicious of us because we had come from Guantanamo. They wondered if we were terrorists. Then I went on Albanian television and I explained about the history of the Uyghurs and Guantanamo, and people here started to change their ideas. Now they are very good to us. It's almost 10 years since I left my family. After I left, my twins were born. I never seen them. They can't come here and I can't go there. According to international law, refugee families should be reunited, but this law has been violated in our case. I'm failing to be a father to my children. They are growing up without me, and that is stressful for me, because every parent should pass on knowledge to his children. The Uyghurs have never had any bad feelings or hatred towards the United States. We always admired America, but Guantanamo was a mistake, a big mistake. Now President Obama is working to repair the damage, and we are grateful for this. It's not easy to think about the future here in Albania. This country has economic problems. Many people are unemployed. I have a dream of opening a Uyghur restaurant, but it's just a dream. We wanted to start up a business and we asked the Albanian government for assistance, the UN, the US Embassy, but they didn't help us, so there is not much we can do. When I first got here, I wanted to move to another country, but nowhere else accepted us. We tried through lawyers and through Uyghur associations. Now I don't want to go somewhere else, and I'm thinking of staying here. Nadie quiso darle asilo, a excepción de Albania. Abu Bekir Qasim pasó 5 años en Guantánamo antes de ser declarado inocente y liberado. Junto con otros 4 exdetenidos oriundos de Xinjiang, una región china de mayoría musulmana, a finales de 2006 obtuvo asilo político en Tirana. Sin formación, Abu trabaja desde hace varios meses en esta pizzería de musulmanes. Aquí la gente me echó una mano porque soy musulmán. No sabían lo que era un uigur, pero les expliqué y comprendieron. Aquí en Albania me siento respetado. Y todo el mundo, musulmán o no, viene a comprar mis pizzas. Pero el futuro de Abu es incierto. Hoy vive en esta casa que el gobierno puso a su disposición gratuitamente hasta fin de año, pero no más. Para Abu es imposible regresar a su país de origen, donde la minoría uigur es frecuentemente víctima de persecuciones. De hecho, esa fue la razón por la cual en 2001 había decidido viajar a Afganistán, donde fue detenido. Atrás quedaron su mujer y sus hijos. Al principio los albaneses nos tenían miedo. Éramos los uigures de Guantánamo. Pensaban que éramos terroristas, extremistas, porque veníamos de Guantánamo. La gente común que encontrábamos por ahí, pero también los de la mezquita, sospechaban. Pero poco a poco logramos convencerlos de que somos inocentes. Hoy solo puede hablar con su familia por teléfono, pero no pierde la esperanza de volver a verlos algún día. Entusiasmado por la decisión de Barack Obama de cerrar la prisión de Guantánamo, decidió escribirle al presidente de Estados Unidos. En su carta reclama la intervención estadounidense frente a las autoridades chinas con el fin de recuperar una vida normal.